Rende kita ibas kitab endendenta nomor 325 enda yendaikan ayat sada saja. Tuhan di tengah-tengah ta mereken pasuna. Tuhan di tengah-tengah ta ndeken kita rasemputna. Tuhan di tengah-tengah ta mereken pasuna. Malam senang simberi layani si teruli. Toto kita bujur bapai katakan kami manbandu rekiteken lias ras perkuatan dunga tetap nemani kami ras menjagai kami ibas kegeluhan kami EIGP iluh mambur ibas mata kami ibas paksa enda emakana Tuhan goi penangkih kami puji-pujin kami ibas wari pagi-pagi wenda enda bekas penemanin duras pengkawalin maka ngasup kami dengar kami ngatakan bujur manbandu ras penangkih puji-pujin kami. Emakana Tuhan ibas pagi-pagi wari enda erkiteken ibas wari minggu enda ibahan kami mau kebaktian minggu kami ibas jambur taras enda erkiteken kelausan nande Herman barus enda. Emakana Tuhan ibas kebaktian singkat kami enda ibahan kami pekari renungan singkat kami. Kamlah hadir ke tengah-tengah kami, ras menjagai kami. Gala tuhu-tuhu kata enda ipesehkan kari. Man ngawani perpulungan kami, yang kai kami, ras yantusi kami. Enda kerinana Bapa, serahkan kami enda kubastan kekelengan du. Alo kendu pertoton kami, reh kami arah anak du Yesus Kristus pematang kegeluhan kami. Amin. Invokasiona ibas minggu inventaris enda. Harus ingat ndu maka Tuhan engkau milih kam guna majakan rumah pertoton si badia genduari bangun dage rumah pertoton dengan bangunlah tuhu-tuhu enda ibuat ibas sada kronika 20 ayat 10. Maka sialoi kata enda rendeka kita ibas kitab endendenta nomor 180 sada enda endeken ayat sada-sada. Segedang-gedang geluhku ditemani penebus. Segedang-gedang geluhku endeken kita rasempurna. Segedang-gedang geluhku ditemani kami ngatakan bujur man bandu Bapa ibas penemani nuras pengkawalindu makana Tuhan ibas pagi-pagi wari enda mo ibahan kami mo renungan singkat kami ibas kebatin minggu kami ibas jam renda makana Tuhan ibas kami ti nari erbahan renungan enda
ajarindu kemahandu si pesehken kata enda, gela tuhu-tuhu kata kebenaran si isehken kemahandu banci yang kai kami rasi antusi kami jangan hape ipakekan kami ibas kegeluhan kami. Ikuasain tu Bapa ruangan enda, gela tuhu-tuhu kebadian kebaktian kami enda, mahuli rasi ngena atendu. Enda kerinana Bapa israhkan kami enda kubas tan kekelengandu. Alo kendu pertoton kami reh kami arhana andu Yesus Kristus pematang kegeluhan kami. Amin. Emakana renkan ibas modra menari ibas minggu kebaktian inventari senda. Ibuat ibas Sakaria 14 ayat 16 20 sada bagenda katana kenca bage kerina kalak si tading dengan ibas bangsa-bangsa simberangi Jerusalem lawas kukuta tep-tep tahun nembah Tuhan si mada kuasa selaku raja dengan ngerayakan wari sapo-sapo adilit bangsa si langgit reh kuje nembah mantuhan si mada kuasa emaka lego tanahna adikalak Mesir langgit reh ngerayakan wari raya sapo-sapo emaka ia pe kena penakit serirasi itamaken Tuhan man kerina bangsa-bangsa si langgit reh emaka hukuman si isehken man Mesir ras kerina bangsa-bangsa si deban adila iraya kena wari sapo-sapo ibas paksa pagi subuh giring-giring silit ibas pasangan kuda pesi surati alu kata-kata ipersembahkan guna Tuhan kudin penanggeran silit bas rumah pertoton Bali badiana ras mangkuk silit ilebe-lebe batar-batar tep-tep kudin silit i Jerusalem ras i belang-belang Juda iserapkan guna ipake nembah mantuhan si mada kuasa kala si mempersembahkan persembahanna ipake nama kudin laku nanggerken daging persembahan adi enggosoh pagi paksana si lanai lit perbinaga ibas rumah pertoton Tuhan si mada kuasa. Temanta ibas minggu enda menjagai kebadian rumah pertoton. Senina dengan turang ibas gelar Tuhan ta Yesus Kristus kerina pernah ngekita ertemui ke rumah kalak ras ingan ras tertentu. Si pemena kita ertemui ke rumah teman si kompak ras kita lanai kita segan-segan mis masuk ke rumahna entah pe muat pangan-pangan ibas rumahna janahlah kita segan-segan ngotori rumahna sebagian si pemenana makanya si peduakan adi ertemui ka kita ke rumah sila pernah si tandai kita entah pe ibaratna dengakal kita pertama reh ke rumahna tentu kita akan segan untuk mengotori ras memuat panganan si bas rumahna makanya si petelukan adi ertemui kita kusada ingan entah pe tempat ku kantor-kantor entah pe intelasi tentu ijagan dunga uga sikap melayani aturan pelayanan ibas gela kita ulah kemalun tah pe kemelan. Jadi pertanyaan taman banta adi kita ertemui ke rumah Tuhan uga ngasikap ta. Nah, tentu entah pe sikap si pertamandai ertemu si pertamandai ngekam entah anggota indu are ate-ate saja ke rumahna ate-ate nubut panganna ate-ate indu ngkotori rumahna entah si pedua kendai sila tanda indu segan kam entah pe ertemui si bas si petelu kendai tentu ibasi uga sikap tak menjagai
reh kita ke rumah Tuhan, nembah Tuhan, uga ngasikap ta, si jagai kita sikap ta talang. Jadi ibas si enda mo, ibas oginta, ibas minggu enda, tentang nubuat Sakaria, ibas paksa si gelah bangsa kala si Israel, si ibuang kubas pembuangan Babylon, kala enda mulih ku tanah Jerusalem. Engkai maka kala enda ibuang ku tanah pembuangan, arkiteken kala enda lanai matuhi entah pe lanai ngikutken perintah Tuhan, ngomnilah iaman Tuhan. Makana ibuangnya ku pembuangan. Makana ijenda masih ipeseh nubuat kala entah pe Nabi Sakaria enda gelah kala enda mulihkan lem janah ije mo ipekenana kegeluhenna ras ijenda mo ibangunna rumah pertoton mulihkan. Makana di sinan kita ijenda turang rasnina ibas gelar Yesus Kristus si pebagai renungan ta enda ibas wari enda tentang nubuat Nabi Sakaria si terakhir karena konteks baru-baru mulihkan bangsa mulih Israel ku tanah Kanan enandai. Engkai makana bagai ijenda mo ibangunna kegeluhan ras membangun rumah pertoton i Jerusalem. Adi si oge ibas mulai ibas kitab Sakaria 14 ayat 12 banci si oge ibas krina bangsa-bangsa si merangi Jerusalem hukum Tuhan salu pinakit si mekelek dagingna macik tupung ia nggeluh denga matana macik ibas lubang matana dengan dilahna macik ibas babahna enda gelah bangsa kala enda mulihkan ku Tuhan gelah ia pe tetap nembah man raja si isembahana temana ibas kita enda ibas apalasna simu pegegeh ibas renungan tenda ibas ayat 16 kenca bagai krina kalak si tading dengan ibas bangsa-bangsa si merangi Jerusalem lawas ku kuta-kuta tep-tep tahun nembah Tuhan si mada kuasa selaku raja enda mau isuruhna kala enda untuk membangun kini tekena jana rumah pertoton dape harus ipebadiakan gelah ibas kerehen kita nembah mantuhan alu bulat ukur ras kita tetap terpengendes manbana si seh mau paksana peman banta makana ibahan kita ibas suari enda ibas kelausen ribu enda pe tepat ibas wari minggu ibahan acara peradatan makana ibahan makita ijenda kebaktian minggu muat bagin gelah ulah kita ketadingan resembah mantuhan di bata enda mo acara ibaratna si inggo ipesehkan mau dramen adi wari minggu adi ngawani perpulungan ia ibas gereja-gereja khususnya ibas GBKP ibahan makebaktin minggu kita kerina keluarga entah pe sektor silaban si hadir ibas kebaktian maka ibahan kebaktian singkat ibas jambur makana membantu keluarga tentu ibas kelausan orang tua adi si idah kami kam keluarga barus mergana lalap kam kena ibaratna labu musibah gelarna enda mo tandana dalanna banci kita jumpa ras Tuhan terlebih-lebih ibas intei ribu enda lebih pertama sangandai maka nanggom ke anak makana orang tua jadi ibas si datkan kam singgodat permasalahan entah pe singgom nadingkan kita karena keluarga tentu si katakan Tuhan ngasuk kita ngalakan perbebaan si berikan Tuhan eman banta lah mungkin berikan Tuhan perbebaan sila ngasuk kita makana adi sinden kita ugakin nini ribu enda adi seharusnya memang labu aku ije arkiteken sektor pengepkep
ibas sektor Efesus terlebih ibas nande candri ngeje sehat terus na ia rebahan renungan singkat arkiteken ia labancire makana i lempar kena man kami BPMR muat bagin ibas kebatin singkat tenda seharusnya memang daya akulah hadir ku jenda tapi tandana kita si penggejapan ibas kita paksana sebagai sila bagi ngena ateta makana harusna dailit ingawanken ibas runggun nugio aku me ije aturna li pridin galang aku me ije aturna sinagangi mangko ras nikapkan amak mentarna tapi endaku berikan teman kami jadi mina pendeta kam saja bi lagi nari pe ise makana kamu aku suruh ibas mengikuti kebaktian jadi membantu karena keluarga bas kehadiran kami bas paksa endape ulah kamar menendai terem ngakala ku gereja tah kari bas acara penguburan kari terem makana pedas kam terapul karena keluarga baru sumber gana bagi pekalim bubu bangun mergana jadi si berjen ngenca kata-kata si pesah kami bas kebaktian minggu enda amin ras kita retoto kita sekali nari kami ngatakan bujur man bandu Bapa arkiteken lias ras perkuatan dua tetap nemani kami maka kami ngasup dengan ngatakan bujur man bandu makana Tuhan man kami krina singgung ngalokon kata enda banci pe ipake kenen kami ibas kegeluhun kami uga acara kami ibas kami ersembah man bandu uga sikap kami uga acara kami ibas kami ersembah man bandu ajarindu kami Tuhan gela tuhu uga acara kami ersembah man banduei gelar nu terpuji ras termulia ibas man kami krina Bapa si hadir enda ibelang-belang dunia enda krina na Tuhan israhkan kami enda kubastan ke kelengendu alo kendu pertoton kami reh kami arah anak andu Yesus Kristus pematang kegeluhan kami amin. Sekalian pertoton sapaat totoka kita bujur Bapa ikatakan kami membantu berkitakan kami tetap sinjagai kami ras singkawali kami makana tanda meriah ukur kami inggom ipapulung kami persembahan kami makana Tuhan bahanlah persembahan ena jadi persembahan simrin iba bondu jana ajari kami gelah ipakikan kami persembahan enda guna untuk pebelangkan berita dusi meriah bagi Tuhan si tading man kami enda pe ipa supasundu gelah si tading enda pe
banci pe ipakekan kami guna keperluan kegeluhan kami setiap hari. Jana ipasu-pasundu usaha haras pendahin kami. Jana berikan du rezeki simpar ku tengah-tengah jabu kami. Makanya Tuhan jenda pe kami artoto man krina keluarga baru sumbergana ras krina kalimbubu bangun mergana. Makanya Tuhan gia iluh pe ibas mata kami tetap mengatakan bujur man bandu arkiteken kelausan nanda herman enda ku ada pendu. Makanya Tuhan artotokal kami man bandu gerah kerina keluarga si itadingken nanda enda gela tuhu banci pe ia tetap semangat megegeh gelah ibas kelausan orang tua enda bagepe kerina intai kempu ras anak ras kela kerina si tadingkenna ulanai litpe ia si bangger jana itadingkenna kerina ia sehat-sehat mejuah-juah jana ipasu-pasundu kerina keluarga enda khususna ibas wari enda bapa ibahan mo kari acara peradatan semalna bagi kami kelak karo acara si terakhir si ibreiken man orang tua kami enda. Makanya Tuhan ibas acara peradatan enda pekari Tuhanlah hadir ku tengah-tengah kerana keluarga terlebih-lebih pe man anak baru singaturkan acara enda berikan du man bana kepandaian kepintaran sirah na arah Tuhan kala tuhu acara peradatan enda ardalin alimahuli bagi singana atendu bagi pe kerina keluarga si hadir ibas paksa enda adi menuju ku jambur taras enda pe ia kam tetap singkawalisa rasin jagaisa gelah radu ras ijenda bapa ikut muat bajin melaksanakan acara peradatan si terakhir si iberikan kami man orang tua kami enda bagai pe Tuhan suaca kari ibas wari enda kamlah tetap krina singkuasa isa gelah tuhu suaca enda pe banci kabel bersahabat ras banci pe ipakikan kami cuaca enda alumahuli ibas acara enda kari seh kubas penguburan orang tua kami enda kerinana bapa lali gegeh kami lali kengasupan kami seangkatan si kam nganca iasankan kami kuasa kesah di sibadia si hadar ku tengah-tengah kami i kuasa indu pusuh kami sada persada kelah tuhu enda kerina ardalin bagi singan atendu ras supe bagi surah-surah kami si idalin kami ibas paksa enda makana Tuhan gerinana enda mulai pemenana acara peradatan enda pertengahan hingga akhir nakari kamlah tetap singkawalisa itu tuh bungkus ndu kami selalu kesah ndu sibadia iba bosia ibas kesalahan ras kelepakan seiwan kan kami enda pe yang pun indukan Bapa gelah kami pe ngasup ngalaukun pemeresirah na arah Tuhan. Iba si alu kendu pertoton kami, reh kami arah anak du Yesus Kristus singgo ngajari kita artoto pertoton Tuhan ninta dage sekalak-sekalak. Oh Bapa kami di surga, gelar ibadah reh di kerajaan sebelah memperhatikan bahwa sudah bagi di surga. Berikan minum kami akan cukup pas hari sesana indah. Meminta salah kami bagi dalam kami salah kawan Pak kami. Ulangin kami bahwa kami bersuara. Tapi ulangilah kami hidup silat nari. Sebab kami semangat kerajaan, ras kuasa, ras kemuliaan, silakan-lakannya. Amin. Salom manbanta krina, komsi barjen kubaktian bahasa runggun nojonari, bujur katakan kami man bandu. Pai ka menak beru enda corong enda pulung kita karena barus meragana sirulo
anak bro menteri sing ukuri karinana bagaikan petampaka kalimbu buntapuang kalimbubu singalo mana bagi pemora-mora nande bro bangun ije laban cilang turang barus meregana permen bibinan terbeloh kam karina ngalo pertenanan dente sikap kam karina ngalo pertenanan de pro ribu cidahkan kari kini resadandu karina barus meregana bagai pen nande kami nande kembrahanai gelah ngasup kita karina siapula pulenturang hari-hari buasi mahuli siajar-ajaran ibas nanden tanggo berakan nadingkan kita gelah malam kel kari kerina pusuh kalimbubu puang teh bagai pemalam mati kami karina turang du bro barusai singgo bro baruskan bagai pe karina impal du anak berundun termai ijah kam karihla beluhna turang barus meragana hari-hari kam karih kerih narasumbuyak nunterem sebab li si pemeren si paribanan sepengalon dunia gelah aluh bagai lalih kari si rongket nang bagai peman bandu kali bubu kami puang kami tambarah malam meragana sembiring meragana rikut pekam kari naras kali bubu si perademui bagai pepuang kami ginting munteh meregana rikut ras temandu sendalanan karina ijah kamdu karih kurang lebih anak berundu barus meragane rikut pe kami anak bro menteri indo bro barus sekali bubung endam kami si manajar ajar ndu si man teguh tegundu gelara beluh narang asupna kami kerih nambreken kamatan man bandu rikut pe kampuang kami karinana bagai peman banta kerih anak bro menteri singukuri sikap rebenting kibul kita kari nandahi kendahine bro baru si tumpak kali bubu tabarus mereganai ija ibas kini resadan takari nanak beru makalah karili rongket nah karena kerjaan tenda ibas pemenanan hari karisah pendungi naturah hati tamaleng gia berkat nanden tabruh ribuai tetap sehat mejuah-juah kita karina olah sadah pesi bangger dage-bage melelaskan ibas gendang persadan tenda nanda kenersada karina rehta ibas pemenan hari karisah pendungina
Warye pekari si totohkan makamah huli sekari rasa dungna. Ya man Bandung kamsir protokol kami dai. Ya, odak kendor juga. Iya, buku itu. Bujur ras juah-juah man banta trina amin na iluh ibas mata di bata tetap si masu-masu ibas kelausan orang tua kami, orang tua kekalangan takrina. Izinnya kami gerana bas sukut barus mergana pemenalebe tujukan kami man mandu selinas pemerintahan separibanan kami. Makana man kalim bubu kami tambar malam mergana kap singalo manah-manah karena nande kami papuang kami singalo murah-murah ginting munte mergana kalimbu puang kami karena pas nande kabinari makana lah ketadingan man bandu puang kalimbu kami kemarin mergana ras baru semergana kap kalimbubu karena bapak kami Dube. Izinda kalimbubu kami, puang kami, senina kami, sinas pemeren, separibanan selalu dos pengalon. Nuri-nuri menda aku manbandu kalimbubu kami. Karena kelausan nade kami. Beruta bermalam nande kamenda nande sir kena kini tekan mandi bata 5 tahun aku mulai kuda itu nande ida adi mana tahu lala ajar nande kamenda ajar si mulai lagal pernah jadi kenaman aku sama aku teman nande selama 5 tahun nenda sadar rumah kami. Nande nala mau kutari penyakit karena metuang kali bubu kami. Asal magin nande nda si kuingan mis banta tambarnar bana kuningna. Adin dekah aku mulai. Kai ngadahin mudar tahmak kau dekah mulai nanande kau itu. Ulah kau makin aku ni narusul. Jaga kesehatanmu kay narikan si pikirkanmu ni nanande ini. Senyum kelaku rusul na dirimu. Senyum kelaku sebagai nindu nandeku. Emang kena tanggal 10 wari laus ke tengah. Ngerana kurus nadenda mesui betekna biasana di mesui betek nadenda bisa ku suruh nandukur ke saya 55 endah gua makalah suruh nadenda teku om name kam ini lo pada dina di lo kami mana kami ojit suntik nadenda gua anggap dunanda ini ku tahu ya megagah aku nih emang kenapa gina wari Jumat nandena ku tak kaya merat adir pagi-pagi ku tukur bubur ayam
kusuruh permena ngukur beraya. Man mana denda keriban. Teori bas kegeluhan ku terapkan nandangin nandek wenda. Mendaharaku urus dulu benandai kue maka aku niku keriman akan dai lit kalahinku kelagai laus ka aku laus aku li pertemuanku rapat mulih aku asal aku mulih kusungkun nandaiku labu kusungkun melehi aku talang ngau kaman nandai niku lanai alawina kusungkun mama Abel magata ngone manan dia niku ngone ku kena alawina kang aku niku ketika siai makana tuduh kan ande ndak teku sebab adina dari benda tuduh tipe pelada lo geluh ku bah kelahu lagi terganggu tuduh teku emang kena rahagi ku si bernama ke rumah dan kan sitik dan detahanak dahing ko managim na kanda nina tunduh ngainingku makana nagi ku si bernama ku kamar dahi nina nanan nande kami miring pertunduhna sebab nandena miring na pertunduhna agak ko nandai binina kuayaki andi ko nandai ko niku ladeli nandai buku dana dari si bantukuran ku sarapan na berengi pinandai na kaya meran ku tukur nandai ku makemi ya kalimu kami labulin penakit nandai kami dasi magelana gelahula karir penungkun kam kurangin dah kami tambah hati kami nandai dah berengi POP dan kaya laus kusuruh baba kami gelah nginap rawa inap tak kubidan sebab adikku rumah sakit lau beri kami keren terem lo padah nina tukur mepempresna pada lagi magin payet OP dan kaya laus pay gom memang itu duhina krina susun dina kawis na engke kama ka susun do kawis day niku kubing kawan kate nu niku lang nina makana alu nina ka kempuna si gagate lape pindawi kami alu nina krina alu nina kempuna bagemia kuturikan karena kronologis nande kami adi nande kami labo kurang kaya ban kami rusur untuk hiburan na 2 juta sebulan diberikan kami menande kami mentangang-tangangan na sebab nande kami na tah kami lang asup lari sen bagaimana kali bubu kami entah kurang kelengkap dupayauna karena kami ngerawat nande kami ini nembah kelaku 10 hari dan nande ku itu lali kurang na Ersada gelari kami situlu ender ketika si minggu selepas baik. Mau kam lebih nanti kami ngadep di patah ke tengah kami laris baru. Endami agalah ngotahandu senina kami sinas pemerintah kami separiban kami sepangalan kami. Ulah keri lakap lu payo karena kami kep bibindu nanda indu dengan kami sekali. Sekel-keleng nate kami dari boy. Kaya gelah anggota hendu kali bubu kami sesuai ras amanah nande kami beru nande ribu kuni aku karengku mendahkan padan mandi batan aku tenah kendu kerina kali bubu kami ras puang maka pedalan kere karena peradatan si biasana engkau pernah raspek rusur engkau kersakan nak kuni nande kue makna bagam sitik enda karena aku nuri karena logis nanda ibu kegelangan kami ida ulah kal tama-tama kurno tama-tama pusuhnu tapi toto ras kejojohan lah kita kerina ibas kesempatan nu singgoreh pagi-pagina karena ngadep ibas klaus nanda kami gelah metumung ras bahaga ibas palalan nanda kami untuk terakhir karina bagai-bagai kali bubu kami, puang kami, tambar malam mergana, ginting muntai mergana, sembiring kembaran mergana, baru mergana. Ijaikan karena kronologis, kelausan orang tua kami, MKP Bindu.
Ulah tama-tama ukurnu sehat-sehat emak kena ibas ngerana kam kari erbelas. Turi kendulah jar kendulah kami kerina. Ulah kam biar-biar. Bagaimana ku siti sebab telung hari kami 4 kami naring. Sepelenem kami anak bapak ibu bos. Tading siwah pitu guleben. Lebihkan kita. Eda kami teluli sadan hari sina kami langsung. Enda ban-banu nak beru kami. Bujur ras juah-juah membantah krip. Betul. Perpulungan si Muhammad, perpulungan si ngambur-ngambur ilo. Ibas jam berpagi-pagi NP tetap sikatan bujur man di bata. Ija berkena dengan kesehatan man banta. Lakau pulang ibas singan enda. Amina iloh dia ibas mata, ibas kalau orang tua kekelangan ta. Sini hamati kami, kam kelimbu kami, simpat merga, apa pilih kami. Bagai puang kali bubu kami selima merga. Mama, mami, nina turangku, ijandai nggo nuri-nuri senina kami sepemeren. Karena kelausan, bibi, orang tua kami, laus ngadepku di bata. Jadi agenda kami selaku pemeren mengatakan bujur membantu mama mami ijangku sempat kendurah kuingan enda jana minta maaf kami entah ijagi agak nundali kesalahan iban kami terlebih-lebih senina kami entah kurang ya deka ada pengalaman senina kami enda kami ngende salah. Jadi bas enda minta maaf kami membantu. Baru semerkana kekelangan kami, sepemeren kami, ija ibas kelausan bibi tengah ngadepku di bata. Tuh ngenda caida teita. Ibas minggu si lewat kape ngokam leben kakak tengah baris mergana. Jadi jenda kami sini ada pemerintah berbelas makar pengarapan kami. Ibas kelausan bibi nandaita ngadep di bata bapa. Maka tetaplah persada arihta. Si tuduhkan maka kita ngasup si keleng-kelengan sapi-sapi kita. Si cidahkan kini tekenta selalu perbahanan ta. Gelah orang tua tenda pe. Mulus perjalanan jumpers di bata bapa. Tengah kami resada ngari hindu. Tengah kami. Soalnya selama ini pindah kami janah kami pe ipantau kami ngerusur selaku kami pemerendo. Jadi bibi aku nggo malam ate kuna kuning dungai bibiku. Nggo juba gores nandai nundai nggo kami resada 4 naras. Mama nundai begeng ini nundangi kami bibiku. Toto kami bibi lampas kamse ku Jerusalem simbaru bibi. Ingat kesenangan sirah salalapai lampas kamse ku surga bibi. Si mahulin lah karitulikan du manandai kami single band laus nadingkan kami. Maka kami staring kendur bagem senina kami pertoto maka gelah kampe lampas terapul sebab si bukan rupa
lebih nginanami kami. Janganlah bulit kai pesit bertahan di bawah dunia indah. Sada rahasia di bata. Kita baca jumpa ras iya. Jadi terbeluhlah kam balang-balangi pusuk pratendo. Bagi ketakut dai sidaklah kini terkenta selalu perbahanan ta. Amin lagi al nari i rumah orang tua tenda. Tetap kita rasada ari rasada ukur. Bagi singgau-ngauna. Segelahna orang tua tenda pe seninata singgau lebih langsung dengan kita. Malam matena natap-natap kita bas tanah kemulihan nari. Sekali nari janda katakan kami manbando bibi kami nandai kami si baru bangun. Selamat jalan bibi. Lampas kamsehku di bata bapa. Kita tenteram kami janda sepemerendo pegansi-gansi kami melaskan kata. Bujur si katakan man Tuhan sebab ngoka kita pulung ibas jambu renda alukai pelalit alangena. Nandai ribu, nandai si Milia si Metami, ngo malam kalatain du nandai ribu, sangap kalkam, tadingken sangap dolat daging dui rumah nandai ribu, teremkal kami kerinai tadingken dun teremkal kempundun tain du nandai, piterkal dalan duku surga nandai ribu. Sehat kal kami kerina, sehat kal anak doi kerina, tading kenduras kempun duras entain du kerina nandai. Selamat jalan nandai ribu. Laka pernah li semesuing kuning di tengah. Sangap anak doi kerina laka maningan di tengah. Di tengah rekusikal pertandin di tengah dari kami kerina anak duai lama jika kami pagi-pagi kami di tengah biuda apa yang kenal baik bulan lagi. Nandai api, nandai ucap, ngusumpa kena rasa minta teman. Malam mati kaina, malam natai dua nandai ribu. Jumpar turang jumpar senina. Sehat kelana dua kerina nandai, terus permen dua iman teman 2 hari nandai ribu, nandai ribu, iban kam kepai perlebain 2 anak du nandai. Iban kam anak berusin tengah nandai nuduh idalin nandai. Lasa berita bangku nandai. Nandai ribu. Adilah tersingan anak dusi suruh nai lagak kuasa. Iban du perlebain du nandai. Nandai ribu nandai. Untung lagi salah nair kuanai nandai. Arih kamrasin palgai rusurin nandai palku setengah nandai ribu nandai sehat kalbani palku nandai ribu tawil mertua selamat jalan nandai ribu. Iya, apa yang akan mesti nambah Isa? Mereka tandu ibas beruribu dai.
Mungkin saja terkejap man bandu. Kali bubu kami bangun mergana, sembiring mergana, ginting mergana, bagai peres barus mergana. Melalakalnya kekurangan. Iban senina kami barus mergana karena pertenah nandangi kami. Bagai peman bandu sebuyak kami. Terkejap ngenaman kami. Bas kelabunuhun kami anak berudu MKM bas gelar senina. Kami ngenda situ na kurang arih. Rasembuyak kami bicara kurang dia, kurang ini pijahat lah bagaimana harapan kami man bandu kam kali buku kami bagai piras puang no puang kami bagai man bandu senina kami mungkin saja entah teleponi senina kami kam enda peula kal tama sang kurundu bagai mdege jadi man bandu pe sembuyak kami baru mergana sirulo ning kami maka bagenda adi golaus nandeta beru ribue olah menlit idah kami berpagi lit siman narihan ke lit siman rugunkan resadalah bagi hari Hindu bagi harapan kami te kami kam kala si paguh arkini teken bagi terlebih ninagi kami adi nandete setiap man yar totoni jadi besi enda tentu enda sebagai contoh man bandu sebuyak kami makanya olah pagilit bandu penananan arah kita kenande beruribu lane rumah tapi bandulah tandana kini resadandu gelalu bagi malam pagi hati kali unta MK bangun mergana sembiring mergana munte mergana bagi peras bos mergana karena singalo morah-morah bapak tandube jadi pas kesempatan eda aku pela bo gedang kalender belas cibarem bujur mecuah-cuah kita kerina maka yendeken kah sepemeren separiban sepengalon ras gamet oh nande ribu endah pulung kami kerin anak nu permendu kempunu landak ralo rasumbayak nan teremai si pemeren si paribanan sepengal regot ras biak senina landak ralo karina ras bru seribuai bru kembaran teremai ibas kamber kan jumpai perpadanan ribu ijeng gor belas deh turang kami parang anak singuda apa ingin lebih belaskan kami arah lebih nanai apa ya rapu di makapayo sebab tambah tinding si manuku renande ribu bekas penading kendui maka ngajari rekusik medage tendi dunande ribu man kerina anak turang kami permen kami bagai penandai kami anakku turang nandena anakku aron bibina ganti sambarku nindungai aku nggo malam kelatiku anakku lanailit si masuing kundai herbin turang nandena raja sanaku maka ku tadi kan mekam karin ras turang doi ras beberendun termai anakku terbeluh kelkam karin nang dangi karina sangkap geluteng
bagengin indunan diribu aku ngujum paras papandu barus mereka nandu jumpa kuras nina dun terem dayana jumpa kuras turang duh bro barus duh maka ku tadi kam kari jadi sabar bapa manturang duh nindungin diribu terbalung turang nandena ulah si panjang punjutan ku tadi kenai anakku jumpa ku rasa bangdu silaris dai nindungai nandai lengah seminggu penandai ribu mampurilu kami karina penading kenturang sintengah endaka ku tambahi lundu mamburdai berubarus nadena nindungai nang dangika mikarina berubarus bagem Abdul bagem Herbi Purnama bagem Raja Sanaku sekalenda melumang dai kami berubah rusai turang lanai reba lanai rena dai turang barus meregana maka bagi peman badu karina nandai kami berutarikan berusembiri bagi pegam karina bro ginting bro tambar malam kena narikel ngesambar nandai man kami berudu bro baru say nandai ulah mesunah magelut nang dangi kami berudu ulah mesunah magelut turang barus meregana gelahola karir penanda nandan kami lanai reba apa lanai renanda ye turang bagaimanaku bagaimana bagaimanaku Parida Emi bagai perasi normala lanai bololo sirangdai berubarus nadena emakai jakam karimete darana derbab anakku tatap kari turang doi karina sidili tua bagi pesi barus jahai talungkan nasanakku uli-uli kel kari turang doi teman adena gilahola kel kari kejam dunana melumangai nindungai nanderibu nang dangi berubaru say karina lanai aku relebu-lebunda teman nandena lanai kel kari aku retenandai ku bingkawandai anakku ku kampung barundai bagi epik ku Surabaya dai nindungai mananak singudai bagem nandai ribu go malam kelate tendi nundai siapula pulan kelkam kari krina ku tading kenai anakku nindungai kwa kapreku sik nandai ribu makaman badu kam turang kami
Bagai penandai kami dan kami karina ras permen kami tereme. Kami turang du baru saya turang langa semelumang baru meregana langa sep kami larana delar bapa turang emak kau gua kari perlias na bapa baru meregana dube ras turang kami singgol lebih nadingkan kami dube kari bagelah kari perlias dunang dangi turang du baru seturang sebab kenangi sambar bapa man kami kari naturang du baru sei meliaslah kam kari nandangi beberai du teremai si talung kena sebagai pekarina rasisi gara-gara bacarlah kam keri-kerina turang gelaulah kel karir penandanan dan turang kami teremdai laneru mat senina kami berubarus dai maka bagem berubarus sekalenda gomesai lanair bapa lanair nandendai teman seninang kue dan nanam na tadi ngarah pudindai tapi tatap edan tan teremai terlebih-lebih bro sembiri bro tarikan ras bro gintinge bro tambar maleme karingan targani-gani bro barus teman seninangku ija kari gulut na ukur doi nuri-nuri kam nangdangi turang te nangdangi permentan teremai bro barus sebab kam ngai sekali dasi ketemna bas pusun doi tapi bagai me ading gopa dan anakku lah kepeaku ngasup sirang rasilaris daen indungai lah kepekam ngasup sirang nanderibu maka sehat kel kami kerin anak duh permendu ras kempundu itading kendu kerin ulamagin maka man badu pekarina teman sendalanan barus meragana kam si pemeren si paribahan sepangalone bagai peras gamet barus meragana ijakap duh kari kurang lebih nah semboyak duh turang kami barus meragana edam kari dalan duh siajar-ajaran hari-hari wasimu embari du kari ina semboyak duai ajar-ajari du kari nanak duai bro ribu bro kembaran bro tarigan bro ginting karina gelah trida kita karina resadari resadaukur ngasep kita karina siapula-pula gelah pagi bon pagi-pagi nese-nese siti kari pusuh tasi ketemai semboyak senina barus meraganan terem dage-bage melebih cakap penambahi kuturikan ngadi melebih akur ngadi sendak karina ukur takulut ngadi ukur tak serebut sema rak rumah tendi
Ya dage-bage-bagem natap kam dengan kami kam krina semboyak barus mergana si pemerain separibanan